Reka twongere dufungure kamera yacu tubahe ikaze mu murenge wa Ndera, aho tuje ku Mukuyu mu kagari ka Mukuyu. Murabona ko twitegereza ahantu heza hatuwe. Aha aho duhagaze hari muri R3, bishatse kuvuga ko ni imiturire yo muri R3. Ni ikibanza rero tugiye kubazanira, ntabwo gikora ku muhanda, ni akabanza kadakora ku muhanda neza, ariko umuhanda uri hafi yako. Impamvu tuba tubazaniye akamari nk'aka, ni uko hari ushobora kugakenera kari hafi n'umujyi wa Kigali. Uko mubibona uvuye nabwo i Musave, dusa nk'aho dukoresha location imwe. Uvuye mu Musave cyangwa ukava mu Gasima, ahabazi Indera mu Gasima, ni 5. Murumva ni ahantu hafi n'umujyi wa Kigali kandi heza. Ni 5 gusa. Moto hari igihe baguca 1000, ariko twebwe reka twivugire 5 kugira ngo bizakorohere mu gutega bitakugoye. Urabona ko ni ahantu heza, ni umuriro nguwo. Ni ahantu heza cyane haratuwe, ushobora kuza ukagura aka kabanza mubona. Icyangombwa cyako ni ugukuraho, ariko tugereranyije kari mu buso 260 gutyo. Murumva ko ari akamari gahagaze $2,700,000. Ni akamari. Aha naho turagenda tukahacukumbura utuntu tw'utumari umuntu ashobora kureba akavuga ati kabisa aha ndaba niguriye, kuko murabona ko kagerwaho n'inzira ya moto. Ni moto ku muhanda, ni hafi hariya rwose, ni hafi hano. Ushatse ko tubikorera isuzuma nabwo twabikorera isuzuma muri metero nkeya nka 30 ujya ku muhanda. Ni ahantu heza rero, nk'uko muri kuhabona ni akabanza gateretse ahantu heza, karateretse kameze neza. Hariya hakurya rero turi kureba ni Ndera. Ni Ndera, dore yuko turi no mu murenge wa Ndera neza. Ni ahantu hatakabaye hagucika kuri aka kamari gaherereye aha ngaha. Ngira ngo byinshi muragenda mubibona mu yandi mavideo tugenda dutambutsa, kuko ibi bibanza tugiye gutanga biri muri karitsiye imwe. Ni ahantu ushobora kuza, nubona Ndera uraza muri iyi karitsiye, uratoranyamo icyo ushaka, kuko bisa nk'aho bijya kuba muri karitsiye imwe. Uratoranya ikibanza kiri ahantu ubona nyine wakwishimira, kandi twagiye tubahitiramo utubanza twa makeya. Twagiye duhitamo ibibanza bya make cyane kurusha ibindi. Rero tugiye kubazanira ibindi bibanza bigiye bitandukanye. Hari n'aho twagiye tubereka harimo utuntu tw'utuzu, mbese biraza kubafasha. Reka tubabwire nimero yacu ni 0789903286. Murakoze kandi turabashimiye, mugire ibihe byiza.